Уважаемые подписчики, я прошу прощения за задержку видео, роликов. И хочу вам исполнить сейчас мою песню, которая посвященная тайге Манжурек. В словах поется ностальгия о моей родине, о моей тайге Манжурек. Kadir tağlar yüreğimden tuttum ayna karab görüp bana vurgan havamışmış Kacana bir Arjan sulu hem cüvecim Arın üspes Arın üspes Ayyanırga kön gülben Çortum ayna Adap surap mana vurgan açılmışmış Al çurtum erbetlerin manapçıdır Arjan sulu hem cüvecim Arın üspes, arın Çortum sahtağından Gücür botu Çügeleyip kumbaradı Divesiler Çarşlayım şılcavatkan Mancüremni Çürem çokta sorun algan Uyanır bor Uyanır bor Çarşlayım
записывайте. Буду ждать вас.